Badan Pusat Statistik BPS Bali nguningayang, pengelimbang ekonomi Bali nyinayang, kontraksi ring triwulan ping kalih antuk minus 7,5%. Wilangan inucap agengang, ring triwulan siki antuk minus 6,13%. Ring nasional kontraksi kantos 5,3%. Guru Besar Fakultas dan Bisnis UNUD Profesor Iwayan Swartanen Latarang, sektor pariwisata kantos menados penyumbang wilangan kontraksi Majang Bali. Akeh pamikarya industri pariwisata rumasuk pamikarya migran, sane keni layoff miwah dirumahkan tur moali ke desa. Wenten sane ngambil pikarian ring carik, tegalan miwah ngemargiang usaha tiosan. Antuk punika kewentenan lembaga-lembaga ekonomi ring desa. Manggian kahanan inucap pinaka aset sane preside kalimbakang. Akeh saking pamikarya sane dirumahkan madue kuagedan saha umandel antuk inovasi saha kreativitas sane becik. Bumdes kaapiang Presiden wantu nyokong kreativitas ipun ring tengahing masa pandemi sekadi mangkin ya diasun kauningin kahanan bumdes taler nedunang. Kalih prasarat sane patut kedagingin bumdes, mangdes tata eksis luwire dana stimulus miwah pangrincikan bisnis, dana stimulus presiden nyokong panglimbakan usaha. Sadurung punika bumdes patut nyagayang pangrincikan bisnis antuk kali skema. Skema pertama ring era adaptasi kebiasaan baru kaping kalih ring era normal model ekspektasian. Akuntabilitas ring dana stimulus patut molihang uratian sane becik santukan bumdes ngawigunayang keuangan negara saking APBN miwah APBD. Keuangan negara jantan madue mekanisme audit. Tanpa kewentenan audit dana sane kawigunayang nenten wenten sane nureksain saha nenten tepat sasaran. Akuntabilitas nenten wantah mausang indik tanggung jawab laporan keuangan bumdes saking wenten taler indik value sane kaduenang bumdes. Akuntabilitas pacang icenin arahan majang panglimbakan bumdes kapungkuran. Bali Pos nguningayang.